Jalo pas-pasu pertegasok kamu anak kanin setongan dihuriai marhite na posona. Jadi sialani dilas mirohanami rodo kami saluhutna songon nama kalasoni. Jadi baru bolo nama muka parumah tangga onom memang sangat banyak rintangan dan semulus pasar tolate songo pasar Milau Buraum banyak gelombang. Jadi pos dorohakku di sini baru dan usia muda beho namar hasoho tanon. Jadi asa belajar maho di tonga-tonga ni keluarga si tanggang si buat dame maho adalah si buat las ni roha asa gabe marsangap kami na dua-dua. Jadi pos dorohakku di sini baru dangalan ni gudang ni hatate marsugot taduan roha mutu jabu o di pipaga jamoko kahata tu hamuna alai di partikian non mamerek kita dia ke partikian sudia ke pasu-pasuan non jako kamu mai di bagasar roha muna. Jadi songsoni mah dihelakku si tanggang oleh ada mungkin ngatung lilik kamu mardongat do burukon ale di hari sadari omoro di bulan na dingganon majalo peresmiak kamuna. Jadi ngatung takas di boto kamuna kekurangan maning kelemahan ni burukon. Jadi pos dorohakku di sini songonari burukon marniang bote ale kemungkinan tuh ke depan bolo sonang gue kamu mungkin mau don ale bolo sosonang gue kamu lo mari kita yang mau nama foto kasih ke raja nih tangga pos dorohakku di sini amat kela. Jadi Marsia Jual Mahamuna na dua rapat tudolok Mahamuna rapat tudoruan mangalului akan narikot dingolumuna wakati tinaneng roh sadama rohamuna unang terjadi kapar gutu-gutuon dia kapar rumah tangga muna. Jadi sadono kumasok kata ni nama tua-tua muna asa binua mena reng-reng si magdulang binua may tona badam muna matong naso jadi sirang to di muna marsiho matutu jadi asa balik tong asa ado onse jadi situ buan lalamen na situ buan sikol di dolo di Purbatua situ buan anak mamotong situ buan boru dong amuna metong saur matu. Jadi bila siang terbitlah matahari, bila malam terbitlah bulan. Diberkati Tuhan lah nanti rumah tangga kalian berdua. Anak pertama laki-laki, anak kedua perempuan. Itu. Jadi promosi aja sabar asa upasahat kami. Songon ulus silon. Baik kamu maju musik ngahobar tuh sih. Gabe. Gabe nang baik kenal. Songon madar hela. Jadi di torsi batu amon, di kotorok pun madar hela.
di helak tiba ay hira las doro aku mereka laku si tanggangin na di bagasan ni lada boka mumo tu paradatan pakai hamumon di tonga-tonga ni paradatan lumobi ma di hamuna na mardongat tubuh asa tadda hamunong mangkararadat alay bolo di tonga-tonga ni keluarga siat turi unang ipakai awat tong daerah nang kerja ko dong sone marhubes dong isu ate bere Ikaw di Lopez dia. Hela. Nah, jadi bos doro aku di sini hela. Kon ngotong mulu sude. Ah pesan misi batuamu. Ngotamu mas sude. Ate hela. Nah, pakai hamumot waktu narikot. Waktu paradatan. Waktu paradatan di keluarga be. Mana nabi dia pakai hamumot. Jadi pasatani mau kela. Tongon madar helaon. Las marohamuna teh hela. Ada hela. Yang gumadar helong hingga sejak ribuan laut tukar menjadi. Yang gumadar helong buan mahelaki. Do si batuana do akalaina do akabona lapasa ulus stor orabu bayan mana hobarto si saya pasahat paling kerajian dia mau main niba, doa niba. Besok kami sudah adong sian udam, amang borum, nam borum, dot anggim. Bersyukur bahwa nado dohami marlas di rawa di namanjalo hamu parsarepion sian joroni tuata imana di pasat amang pandita say hata ni pasahat panditai ima di posor usor kamu di perumah tangga muna tuari namang iut isor kakpola golang sidahanan nami bolo nama rumah tangga tang olan nasadari akan terus berkesinambungan bolo adong kahurangan bolo adong timbul perbedaan bolo neng marbada pihamu
Dr. Marsya tuh sama, ayolah dulu kita berdoa ke kamar, berdoa bersama. Mungkin di antara permasalahan itu akan terjawab. Jadi ke depannya akan langgeng. Nah, somanima hata siap kami, soman hatin tua-tua mandokon, pinatikan ni hujur maina tutupit tapian, tu dia memangalaka saya dapat maparsaulion. Emen tambah tua perlingkungan di Siboro di Batadu nomor tua horas mamu di Parorot. Tubuhan lala, tubuh sikoru, tubuhan anak, tubuhan boru. Dengan munasari matua. Oke. Nah, permusi nami. Neng mga leon nami matu pariwan nami do ang ginami. Baik kamu musik na umbar tu sih. dohot akka napor ison ipatu pahami do ulos tor unapu berhidei di nama jalu pasu-pasu patunga saripion hamu sa joron duhatta berhidei na posona andia mato asim marohani duhatta saut ma sakak munai saya rumah tangga na bahagia mai dihamu gabi nawalo mangihut na gabi paghihutam mamu lumobi ma itong-atongani keluarga lumobi nang gadopan ni Deo asa dohonon songon ni Dok nina dua-dua tuwala tubo sikuru dudulok ito badua situ buwan anak situ buru mamu donga mumay sahat asa bitang narumiris ompun na sumarok dudulok ito badua anak betong lihamu diris boru torok donga mumay sahat sahat sulu sahat matu mutian di kara di masa hatani no mulus si toro rabu sahat mamu gabi jala horas-horas diramo ti Tuhan amang promosi nami lau pasat mulus si toro rabu mahami pada mang ma musik na humpar si toro
Jadi semua ni bagi orang musim kami. Kami. Agak kok besok kami udurannya ke parsuyan do sarka utang. Baik dabang baju musim nomor partusi. Nah, banamang, banamang. Wahida, hindi tumata sa hari 2 tahun, langsung mati. Mati. Jadi, dege, wah. Langsung, Aku tahu. Kita coba musik, aduk hata do pion. Nasro, Oh, tangyo. dege bere, kasihan. Nakuha to, arong ko naking itangi hok kamu tehe ikiup kamu. Pertama-tama hata ni bandila kinamar jamiday, ahari do nakin. Lagi ngotong aja dengan timur dohot ngomong ini, tapi ngotong mahami sudah do ako pumon. Harus ada komunikasi. Ani do berjulu nakin ibet bandilay. Harus ada komunikasi. Namar komunikasi do si Joshua do masa legas na asa dos rohana pola Jehovah si sobbon. Amaos nakin do konanggo pola Jehovah si sobbon. Alam ko na hulok kono dan aron naman do konon muli nakin. Harus ada komunikasi antara suami dan istri. Labatan na dakkolan hata ni suami nasihat isa dia jauh. Perlu saripio nate. Audo kepala rumah tangga, audo si sariwang. Audo si puro ininat talo mo lumok kuli hepingon dagboy. Jadi isuli hata nak kingani na pinaglanan na tuhap na hari punan na ikunadong dos miro hadihamu na mamulay at kasulawm na. Asa tarjalohamu pasu-pasu sa tuhat kaida. Gulugudak pero kukani, tangingot tamoy. Aruhatan ni bandito nakidaingot tamoy. Tangiang masih likubuan namin ito magtadibata. Asang dia tuwi udilad dihawak kadet dan padomean. Asa bintang men narumiristo pun na sumarap, anak petong diri dihamu, burung mo na petong torop. Matutu. Tangang nayo mangilog ang tadi mata, asang dia di pasu-pasu hamu di mamangilog kasilog mo. Dohonan masong nilog spetua, korbo ni banyaray na, di balua, di babara. Di pergerejo ang pihamu na sumja di mahuwa, di jagumubi hamu na sumja di barmara. Matutu. Iso nga humok kami, ulos na gadyang si Torong Rabu. Pinita ni Uloson. Kajang na umur mo na dua, dyan na torok ma, pinopar mo na. Matutu. Saat masolo sa matiwat yan ni Tigaras, mga sipul, ulaot ta, di sana mo pasumas pardong sa ribeo ni, nakisat tuhat pa mahite na puso na sipul ulaot pa rin natata, suli mahita horas-horas, huti ramot ito. Matutu. Para musik kami, nagpasaulos mahami sa luho na katulang dodo kapun na. Pang majolo musik nga arbap, ediok kamo. Haleluya, puji untuk Tuhan, pasang lapor, Tuhan
jani amang bornai marga setanggang. Oh, dora Lumoy madi ho bere ho to boru. Bolo poda rom ho tu tusngeloba tu jabuli tulang. Isi mo ho poda ide. Alame kita ditiki. Ale bolo sio dorhonok ku tu homomos. Tungulu muna hamuna ngadiwasa dal ngapa sekolah. Dilomian madi golu muna son di surat di Matius ono maya tulul tolo madok. Jumolo malului harajan di bata. Lu hati gorang na dongi ya bahon nama kau deng Tuhanmu. Bolo nung di pajul hamu di bata mandiak ke ulah muna pe. Wajib akan diberkati. Soni mah hata nauli, hata na DP, hata po lagi ngagodang be. Di pasahat ako ulah muna gaka tulang muna. Doboy hata ni pandita na kingani, alai bolo ado donga sabaga story na Yesua. Ikon Jehovah dolo na ikon sai na biya di kolom bere, luborkon. Alai bolo ado borotron, pasuduk bolokon. Ikon Jehovah dolo nami. Alai na mga Jehovah roh tutong-tong ni Tuhan ni Tuhan, asa mga mili pos yang hata ni bata, malitek na posona. Soni mah hata na ulah tanah DP, jebolo bere uloson napas laging mulon. Alay bolo napas to din imahatan itu hatta do. Ayo bolo dia langing ikon jala. Bolo ditakko manako. Alay na sumo dia langing. Na sumo ditakko manako. Imahatan ni gibata ima paya di muna dungi paso-paso ni tuan mad hamuna di tonga-tonga ni keluarga muna. Soni mata na uli hata na denggan. Aso totong roh nami son hata ni tuwa berjolo. Asanian do pagabi natin na matawan. Nari muna dua lo gabi na muka keluarga on. Pototok kamu Marsi Paulo Loan. Pati mahujur ni tutop ni tepian. Tu dia peha mangula kapar karijo. Totong marapotang akka par saulian. Sa solo saat matubur teni tigaras totong may dirodang ni bulan. Pasatay ng Luzon, napalas lagi muna. Totong may tao pag-oporasan, dala totong diramoti Tuhan. Jadi di hapar musin namin. Kami nga pasatong Luzma, ima tu berenami do tu boro nami, bekamu mamusin na siya ni, lagu huriay may bekamu siya ni pamusin namin. Langkahku diatur oleh Tuhan, rancangan kasih-Nya membimbingku. Gelombang dunia menantikan, hatiku tetap tenang teguh.
Jadi di hobere. On sangat luar biasa doang gua batakon sebenarnya. Na pinuktan niya kan itu na perjulo. Hami matulang. Hami doon non pas punulono mabuha manuguho bere roto buru tutong-atongan ibagas. Aladak kadupang ama do tulang ama rere anak do bebere. Dahil na roking ito ho ito buru napibur sa turiho baru limbang dohon go di hami. Ibasaryon asa apuak ka na uli apuak ka nilingga Tuhan mo na di parsari po mo no. Mula sa diri niya nga percaya Tuhan mo na na mubereng nga be ang bidak ka umur nga pas bidak ka bondo mungkin dia kapas kolape atong kapendidikan muna mga atong masigajang alay inggo na rumah tangga memang dan arong asakon utuson gajang ni umur do akatibo ni parsikola daw dan tetap do belajar namar sekolah namar rumah tangga. Jadi tang yang ngayon mo tuwa mata dia bata asa totok kamu sada tudulok sada tuturuan songon dayo naik unang songon dua sode tuak jakap rumah tangga mo nang di parwa mo na dang terbaik serong na humurang di rumah tangga no jelas deh dire doto guru. Jadi bola berkesan tuha muna pabuan na tulang mo hami rosuri arong mo na sambiran arong nasiyan tuba arong nasa surangan susuduran arong nasa sumeloba arong do nasa sorore piakan nasa tibu sa Jakarta alhay mau tu sa sudi pangiruak ko tuha muna so pangiruak niya sa roa tu kalabangka tu so na pigalit direk sa kapina tersedai tong da rotson rok roha mo tu huta tu sumeloba bahonot lang mo alay dang kolo tulang na dang rok ala tong mamalate nga di Tuhan mungkin siya nang tikiban tuhatan non hamuro nyara tu barong la selenok ko tuha muna tong kosmo datan alay hata na uli hata na din hata gabi hata paso-paso na nagsiyalo musap tulang muna ay do bata ko sa bari balang ina tulang sangat sa luar biasa yung bata ko jaya masih personari manugon om maulos garero tuburote orang bereng nilai luson bereng mari haroni kami tulang mu dot udam buruasya jadi totong dohono nami soni hatana tua na perjuloi sudah pasti pura diaka lota asa tutu men aduh tiu ma ina kalote hata na uli hata pasu-pasu na pinasahan niya kahula-hula muna lububil amang pendeta naking sayo lang mamuba sayo lang mamosesiya roha matutu asa totong sa solu saat maturod tubortian ni tigaras totong birodang ni bulan di pasatan ulo sono ni mahulo sa monogu jala dikatai mana sa gabi sada hamu na dua gabi sada na pinasahon itu hata saat mahamu tu banggabian jala tu barurasan totong ma diramo ti Tuhan jadi dia bermusin nami asa ibu kami beren nami odo baru nami odo tong-tongan di bagas kau mamusi tu si mari botau mo na hobar tu siapa kau mari dia